Трак енри чадукасыбе анаткас ялезен шивыгенче хурынлы шул, шөбір шулі ирте гайны вырынзем пур. Шак история бекчізем пирінжін пиде пызык пілдерішлі. Хурынлы жулба вунул тымышлынды хырмышы мерзенче почта жүретне. Арестансене шөбере азатны. Кедерне патшада Александр Пушкин поэтта шак шулба хузаналла ирте кайны. Ждем шыгыр элементке болен суван, такса каса шидер кайырцы. Bizden пробовать полный. Ирхине определенно богатра ирцы кайны. Кашине пробовать поирцы кайны. Bizden бөлне күч богатра жанда кандал асасы булайт. Шанватра кандал ягага. Ал изине архивбетмен тухондарны. Уризине ал изине веше ко ручной яга. Уринжука. Картина içinde internet. Шагына шал тухондатсылар да bizine урибалне мудуттар шакандал изинде. Çembe botna şilden bot çanaşkal veren. Varanca onda hal Katerin Batçalılar sasın. Şulenin pul memere bir. Katerin Batça o kaskılara çarşı. Шак мәдбелек, трак палан жүрені болна мәзем, почта жүрені онда мәнзене, көрмере ларана чилсене, қандалы замтақан социализі газет жүрені бары, шак шүрі болын дет, метр сарлагыш жағында болын дет, формала, мен почта валли, онда мәзем, торговля шағында жүрені, Мәдзене, это заключенный зене, чак береза лишенде низе газет жүрендет зене мәнбелен варам зене каждый черем километрдан зем болды. Это постоялый двор зем болды. Дворики берінде чамда вот съяли болды чамда это лажа зене ушкарна да каран малалам донувара. Шамда тебір ялда мартын күбір жанында даже заключенный зен мәнеде болын дет, домеде болын дет бол. Баян Гикун, шак рашей шайынжи паллы вырынпа палашма, ун жинжен ытларах пілме, шкулачы земде, аслы земде килзек шүреші. Пурнеде кымылданақ чынет бір, килзек курыр хынана, хабыл товар ихрыва.